Imate li neki važan Google Sheets dokument na Google tisku u koji svakodnevno unosite podatke? To može biti neki računovodstveni dokument kao što je praćenje tijeka novca ili cash flow. Poželjno je redovito raditi backup tog dokumenta. Automatizirajmo taj postupak pomoću AppScript. Naglašavam, kako biste implementirali ovo rješenje, ne trebate znati kodirati. Potrebno je samo promijeniti kod u dijelu koji ću vam u ovom videu pokazati. Najprije otvorimo dokument. Sad otiđemo na Extensions i odaberimo AppScript. Projekt nazovimo Backup. Zalijepimo kod. Do koda možete doći tako da kliknete na link koji se nalazi u opisu ovog videa. Sad promijenimo identifikacijske brojeve mape i dokumenta. Identifikacijske brojeve mape i dokumenta naći ćemo u traci brauzera. Kopirajmo te brojeve i ubacimo ih u kod. Ovo je identifikacijski broj mape. Kopirajmo ga. Njega ubacimo ovdje. Ovo je identifikacijski broj dokumenta. Kopirajmo ga. Njega ubacimo ovdje. Spremimo kod i pokrenimo ga tako da kliknemo na Run. Potrebno je dati autorizaciju. I sad provjerimo je li kopija dokumenta napravljena. Vidimo da je. Sad postavimo automatizaciju. Idemo ovdje na Triggers. Kliknemo na Add Trigger. Vidimo da je funkcija Backup već odabrana. Od Select Event Source odaberimo Time Driven. Od Select Type of Time-Based Trigger odaberimo Day Timer. A pod Select Time of Day odaberimo vrijeme u koje želimo da se kopija dokumenta napravi. Ja ću odabrati ovo vrijeme. Na kraju kliknemo Save. Kao što vidimo, naš trigger je spreman za izvršenje i automatizacija je postavljena. Želite li još ovakvih trikova? Pretplatite se na naš kanal, lajkajte ili nam pišite.